Yerki biz okuyan birden 4'e çeyik, birden 3'e çeyik okuyan mektebimiz. Начальный класс Taştöy orta mektebi olçu. 71. yılı. Şu yerge 1. klassga kelgenmiz. Hazır setek bor olup kaptır. İki klasslar. Şu klasslar her biri hazır düşüyüzge giredi. Ortası uzun koridor. Bayağı bir klasslar. Kızlarımız. Benim klasstaş kızlarım. Hazır şunu istep atабыз. Bu yerде азыр эми жаңы Taştöy mektebi var. Bu eskirip kaptır. Murun şu yerде kofe içip olçuk çurkap girip 3 so'mго kofe berçeli. 3 тыйынга. Bir stakan kofe. Korjik alçılık 7 so'm 7 тыйынга. Ошон менен 10 тыйынга тоюп чыкчу болчу. Жеңиш бек болот. Балдар чымачылык үйү болуп калыптыр азыр. Класстар аябай 5-6 класс бар болчу. Мекте мектебиз. Азыркы Taştöy жаңы орто мектеп экен. Мурунку мектебибизди бузуп таштап жаңы мектеп курулуптур. Мен да көп жылдан бери бул тарапка өтө эле келем. Центральный бул көчө өзү илгери школьный көчө болчу. Азыр аты башкача болуп калган болуш керек. Бешкоргон көчөсү болуп калыптыр азыр. Илгери школьный көчө болчу. Ошол жерде мектебибиз бар болчу да.